G7 le India G7 ni chi changin khovela gam changkang le tilbol khyang na lama khang to ma gam sigi te ge na hi amau ti pen group of 7 leng ki chi hi G7 member gam te ile United Kingdom, Germany, French, Canada, United States, Italy le Japan gam te hi wi kum 1975 in leitung economy a boina tu pi ta kum jakin G7 group pathya kinom hi G7 pen government sagi ki gom khom na organization ya kumtengin annual summit ki mu khom na neizelin hiayunin agenda tom gen khom jelu hi hiaing global economic governance, international security le energy policy chi te huam tel hi G7 in dan bu hai ke le constitution nei twan loin hi chima bangin headquarter leng nei tom twan lo hi G7 pen dangin G8 ana hingei male kum 2014 na Russia in Crimea gam thaguma khumja ka member apan apa ikha ka hi nu G7 chinom hi 2021 G7 summit kum sang ni le som ni lekhat G7 summit pen United Kingdom gama build back better chi to pi sangin ne inom hi yai hun G7 presidency hi na len lel United Kingdom in India, Australia, South Korea le South Africa gamte summit wap dingin chal hi G7 na bangbanggen kop om hiam G7 summit a COVID dona a panlag di dan may lama hit si bangboy na nolok na dia panlag ding dan gen kopinom bana ki kom to na hoi sak hai the na dia panlag ding dan le climate change di gen kopinom hi tu tung G7 summit pen Biden presidency alag nunga dinga Europe gamte ave masak na pen a hi bana America is back chi to pi ane sukip na ding a hi di sukip na ding hidanin bidanin gen hi Biden administration in leng BioNTech damdoi million zanga le he in khovel pumpia home sak ding hidanin leng gen inom hi G7 summit in India dinga bang phatwam na hon tun ding hiam G7 summit a India Prime Minister Modi in ni vena ding in chalinom non hi President Trump huna G7 summit ne yaum lain yai grupa te ding in chalinom nge hi tu tungin climate biodiversity le oceans le digital transformation session a kihel hi kovel pumpia covid damdoi nga swak the na ding in India in poimo na lian tak ne a hi dan tak la ta om bana India gamma ama leng vaccine kiching om the na ding G7 in poimo na lian tak ne hi G7 gamte pen vaccine pattern ne gamte a hi man un hai gamte om lowin India damdoi kiching om thei pa loading hi US in COVAX program tungto na damdoi hom khyak a hi changin million ni apan thum tan tang khazoding age ninom hi hai program pen June khatop lama pathyak thi a om ding hidanin ge ninom hi